icyo tuzi aduye turamurusha ibikoresho kandi turamurusha training muri rero dukora akazi kacu seti tumukubita yazitanka apane zimukanga akakupigwa kabisa bila huruma ashaka kuraswa nta mbabazi kuko nawe niyo gufatara kwica nta magambo menshi ashaka kubabwira. Karibu rero hano nakara bagira ngo tubone uko bahikaze mu karere k'akazi tuzakora sawa. Icyo dusabwa rero ni ikintu cyoroshye ni ukufasha iki gihugu kugarura tuze n'amahoro turwanije ibyihebe biri mu gace ka Cabo Delgado mu bice bababwiye bya Zamueda afungiho bagezeyo. Biradusaba rero ko natwe twihuta kugira ngo akazi kihute. Turabashuje cyane bakunzi b'Isheja Channel, tubifuriza kumera neza aho muherereye hose. Abari muri Afrika, abari muri Aziya, ku Burayi, muri Amerika ndetse no muri Oceania, mukomeze kumererwa neza ndetse no kuryoherwa n'ubuzima. Turanakangurira abatarakora subscribe kwiyandikisha, mugakora subscribe kugira ngo ibiganiro byacu bizaze bibageraho ku buryo bworoshye, ku buryo bwihuse. Izi mubona rero ni ingabo z'u Rwanda RDF, aho ziri mu butumwa bwo kugarura amahoro no kurwanya iterabwoba muri Mozambic. Mu ntara ya Cabo Delgado ho mu majyaruguru, aho zagiye kurwanya iterabwoba ndetse no kugarura amahoro yari yarabuze muri kino gihugu cya Mozambic. Cyane cyane muri iyi ntara ya Cabo Delgado niyo yari yarigaruriwe n'ibyihebe kurenza ahandi hose. Aha rero ni ku rugamba. Aha ni ku rugamba aho mubona ingabo z'u Rwanda zari ziteguriye urugamba rwo guhangana n'ibyihebe bya Shabab byari byigaruriye iyi ntara ya Cabo Delgado kugera ku murwa mukuru wayo. Ibyihebe bya Shabab rero byari byarakuye abantu benshi mu byabo ndetse n'amasosiyete mpuzamahanga yahakoreraga acukura peteroli, acukura amabuye y'agaciro nayo yari yaravanywe mu byabo. Hari abahungiye imbere mu gihugu, abandi bisubirira mu bihugu byabo aho bari baragiye baturuka. Aha twabibutsa rero ko ingabo z'u Rwanda zitarahagera, ingabo za Mozambic zabanje guhangana na bino byihebe, ariko biranga bibi by'ubusa. Ibyihebe birusha imbaraga ingabo za Mozambic. Nyuma niho Perezida Nyusi yaje kwegera Perezida Kagame bakorana amasezerano aho baje kwemeranya ko ingabo z'u Rwanda zizajya muri Mozambic kujya kurwanya iterabwoba. Nyuma rero ingabo z'u Rwanda zaraje kandi zikora akazi neza, zitwara neza, aho zarwanyije ibyihebe bya Shabab ku rwego rwo hejuru kugera aho babikuye mu ntara ya Cabo Delgado, cyane cyane mu murwa mukuru ndetse n'ibindi bice. Ubu igice cya Cabo Delgado cyangwa se intara ya Cabo Delgado ikaba itekanye, ubu nta kibazo gihari. Imirimo rusange yarongera atangira, abana bajya ku mashuri, abashoramari mu gucukura gaze ndetse n'amabuye y'agaciro barongeye basubukura ibikorwa byabo, ubu barakora nta kibazo. Aya mashusho rero arakwereka uburyo ingabo z'u Rwanda zarwanyije iterabwoba n'uburyo bakoze intambara yo kurwanya iterabwoba mu majyaruguru ya Mozambic mu ntara ya Cabo Delgado. Nuko byari byifashe. Aha General Muhizi yari arimo guha morale, anaha amabwiriza abasirikare bagize RDF. Karibu rero hano nakara bagira ngo tubone uko bahikaze mu karere k'akazi tuzakora sawa. Icyo dusabwa rero ni ikintu cyoroshye ni ukufasha iki gihugu kugarura tuze n'amahoro turwanije ibyihebe biri mu gace ka Cabo Delgado mu bice bababwiye bya Zamueda afungiho bagezeyo. Biradusaba rero ko natwe twihuta kugira ngo akazi kihute. Icyo tuzi aduye turamurusha ibikoresho kandi turamurusha training muri rero dukora akazi kacu seti tumukubita yazitanka apane zimukanga akakupigwa kabisa bila huruma ashaka kuraswa nta mbabazi kuko nawe niyo gufatara kwica nta magambo menshi ashaka kubabwira. Ngizi ingabo za RDF rero mu mashyamba yo muri Mozambic muri Cabo Delgado. Ni ahantu hari amashyamba manini cyane, amashyamba ari ku buso bugari cyane. Aha bari mu ntambara, ahangaha bari bahanganya n'ibyihebe.
urugamba rukaba rwarabereye mu mazi ndetse no mu kirere. Aba ni abasirikare b'u Rwanda mu nyanja y'Abahinde aho barimo barasana n'ibyihebe. Murabona ko hano intambara yari ikomeye cyane rwose, amasasu arimo kuvuza ubuhuha yaba y'imbundano cyangwa se imbunda nini. RDF mu mirwano murabona ko nta miyaga bagushyiriramo, barakurasa byo ku rwego rwo hejuru ugacanganyukirwa. Ngayo nguko rero ni uko urugamba rwari rwifashe. Nimukibagirwe kugaruka kutwumva.